maloj kućici na rubu sela živio je dječak Jak sa svojom majkom. Jednog dana Jak je krenuo na tržnicu prodati njihovu jedinu kravu. Na putu je sreo starca koji mu je ponudio čarobni grah. Majka se naljutila i bacila grah kroz prozor. Te noći dogodilo se čudo. Grah je narastao do neba. Jak je hrabro počeo penjanje. Na vrhu je otkrio svijet iznad oblaka. U kući je živio veliki div. Jak je brzo bježao natrag kući. O ne, prevelik sam za ovo! Div je pokušao slijediti Jaka niz čarobni grah, ali bio je prevelik i prespor. Jak je donio blago koje je promijenilo njihov život. Više nisu bili siromašni, ali su ostali dobri i skromni. Jak i njegova majka od tada su živjeli sretno.